имрӯз як гурӯҳ ҷавононе ки дар мавсими даъвати бахурӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардида буданд, дар вазъияти тантанавии савганди ҳарбӣ ёд карданд. Сарбози бошара бо интизом далер ва ҳушёр бошам. Қасам мехӯрам ки то охири нафас ба халқи худ содиқ бошам. маросими қабули савганди ҳарбӣ ки дар ҳаёти ҳар як ҷавонмарди асил лаҳзаи таърихиву фаромӯшнопазир ба ҳисоб меравад, имсол тибқи нақшаи муштараки Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз қисмҳои ҳарбӣ бо ҷалби намояндагони касбу кори гуногун ва волидайни наваскарон дар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ баргузор карда шуд. дар ҷамомади савганёткунии наваскарони комендатураи ҳарбии гарнизони Бохтар муовини раиси вилояти Хатлон иштирок ва суханронӣ намуд. гуфта шуд ки қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз сабақу корномаҳои гузаштагони некноми хеш ба хотири ҳимояи марзубуми кишвар ва таъмини зиндагии орому осоиштаи сокинони он содиқонаву ҷавонмардона хизмат карда истодааст. ёдовар мешавем ки дар савганди ҳарбӣ ҳамаи талаботи муҳим ва вазифаҳои асосие ки халқу ватан ва сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди хизматчии ҳарбӣ мегузорад, хеле мушаххас ва нишонрас ифода ёфтааст. дар доираи ин чорабинӣ ҳамзамон даври вилоятии озмуни ҳарбӣ ватандӯстии ватанпарвар бо иштироки дастаҳои ғолиб аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷамъбаст гардид. бояд қайд намуд ки ҳадафи асосии озмунҳои ҳарбӣ ватандӯстӣ тарғиби ғояҳои ватандӯстиву меҳанпарастӣ дар байни ҷавонон ва баландбардоштани ҳисси ҷасорату мардонагии насли наврас буда, он ба омода намудани ҷавонписарон ба хизмати ҳарбӣ мусоидат мекунад. این تدبیر مهم جهت بلند برداشتن حس افتخار ملی، درک مسئولیت شناسی و آماده کردن جوانان به صف قواهای مسلح کشور روانه گردیده است. واقعا هم یکی از مکتب جوانمردی و جسارت و دلاوری این خدمت در صف قواهای مسلح میهن است که در رابطه با این مسئله از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و نهادهای داخلدار در شهر و ناحیه‌های ولایت چنین تدبیرها به استقبال روز جوانان برگزار گردیده ایستاده است که بار دیگر جوانان را به آن هشدار می‌نماید که برای حفظ مرز و بوم میهن آماده باشند. سپس جوانان مهارت خود اوید به آمادگی حربی سفربری، اجرای عملیات‌های شرطی و ورزشی به نمایش گذاشتند. این مهارت عملی از جانب هیئت داوران و مهمانان بهای بلند داده شد. در انجام غالبان آزمون معین گردیده با سپاسنامه‌های مشترک ریاست کاربوجوانان و ورزش ولایت و ریاست معارف اینچنین تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند. این اقدام در روح بلندسازی جوانان و رشد نیروی وطنپروری در میان خوانندگان نقش مؤثر خواهد گذاشت.